mai ko hakau Kristiane o hage ko tala noa e folofola o ia ko eni o hage ko kuanga o noa ke o mana pere o Siova e takita fai pe e me a pe ana whakawhia maari e pe ka kutui kai ke hama i o tau aho ko winga ia ka meinga o e aho ko eni. What should I value most? So that I can glorify God while waiting for His coming. Mahino me ko pore ia o tatari, ko pore o tau tatari, ia mau e ke fai. Ko pore o tatari ai Kristiane ki hoko mai a e ki. Ko pore ko ui ko mea o tau whekuki mea moia. O tau whekuki mea moe tāpua ki. O tau whekuki mea moe langi langi. O tau whekuki mea moe ngahi lelei o e mama ko e ni. Ko e tawhaki post-TV. Taini tatau pe o tau whekuki. Ia mo ngahi whainga taa. Whekuki bia mo ngahi ahi ahi. Whekuki bia mo ngahi pore ke kehe pe o mo ui. Ko pore ia o e tau tatari ki he aho e ki. Ia ki he Kristiane o no kotoa pe. Ai meni tau pehe pe o tau kotoa. Lahiage ko mo sia. Lahiage e ku more, lahiage e ku ngā wei fina ngalo e o tua, pai pe gaha mea ia e mahuai. Lahiage e whaingata ia. Lahiage e whepaki bia moe ngahi, pore ko toa pe bia moe whiri e ne loki e mo ui. What should I care? Why should I care? Ko whakatokanga ia o e aho koe ni. Pia ko tui ko e uki ia maa te tau toru. O hage ko kame inga o mahina koe ni. E tau rama pepe o puke puke ki tau toru. Ino koe pore ia mo ui ko toa pe. E ko hapeha malae. Ono pore ia o e consistency. O malae o ekonomika o ki ai pe mea ui ko economies of scale. O tupu ko toa pe he lau e kau economist. O tupu ko toa pe alu pe taimia ko ne whai hiko. Ko mea ko whai he kau mala e ko ia e whakatau aki pe ko ekonomika. O nau whenga ko ne kamata pe ke tu ulu e tupu. Nau whenga ke initiate i hapea. Ka hiki e tupu ki o lunga. E ko alu pe taimia ke whai fo. Nau koe whukotu ha ngā ui. Ko ha ui peke puke puke lelei o i pisnisi. Whakakau kau ta tau pe ia he mōi whakalau maari e. E ulawa whewhe. Hau peke he whau whanui fo ou. Hau peke he tau mōi whakaho. Hau peke he tau whetau hi aki ki tau tonu koe kau Kristiane. He tau tauri o tau pāpea mo eiki ko Sisu Klaisi. E tau ulawa whewhe. What should be most precious to me? I love ke whakalangi o tua. Ia ke tauhi e kumoui. Ke mateu teu. Ia aho o wikai ke amanakia. Ni ho weki. SELA. Na moreni pe tau ki poini ai pe ia tolu e aho. Mea ia mahu i ngai. ULUAKI. O bau ke tau whakamu o mua pe. A Sisu. Sisu Klaisi. E whakamu o mua i taini hono kotoa pe. I will always marvel at Jesus.
Tala noa ia kuonga noa. Ya ko tui ka ukaristiane o pehe o tau kuonga. Alua ti pea ho ia ko tau fiu i whai o lotu. Lahiange tau lotu, lahiange tau more to kua he laua ni. Ai meni tau fiu e whai lelei. Tau fiu ki tau tau he ulu nganga lelei. Tau fiu he kātaki. Ai pepa tau ki whakaonga. Ai kaimi o māmani toku. Whakakau kau e au koe ni. Koe ULUAKI. O pau ke whakamoa mau bea sisu. I will marvel at Jesus. He taimi o no kotone. Whakamoa mau bea sisu. He kumea o no kotone. Koe kuangai anoa. Nai apio i he o tua. O i kai ke yongo i maa oni oni, he mo ui ai kakai. O mea noa e finangalo e o tua. O hangea na hala ia. Hangea bea o no moro ki he whanonganga. O mea e o more ai. Ai tau mateu teu. Ia mo i tau tuku paa ke whakalanga ni e o tua. Kai ke yongona. Kai ke yongona. Ai koloa e o tua ki o tau loto. O kamata ke tau pēra e mahama pēra moe mohoni ai o tua. O hoko pēra moe mea noa ki a te tau tō. O hoko pēra na hala ia. O ha mea noa pēra. Tau. Whe ao pē ki tau tōru pēra moia. Whai ke tau ongona i ki tau tōru. O tūtū kina e tau mo ui. E mama pe mo moni ai o tua. We have to marvel at Jesus. Kono wa. Pai ngā ka pēr te mau ke tau whakamoa mau pēr ka laisi. Te mau i ke tau whakalau lotoa. I will meditate on Jesus. Whakalau lotoa sisu i taimi o loko toa pe. Ai ki kawe inga lotu, a lotu ufia e sesi. Ke tau a mea, ke tau a ema i he lotonga o e otua. E kono whakarea e taha, kai peke toko. Ai koloa ia a eiki ko sisu kaisi, pai ke lava ea matanga pe yoto atamai. Me toto loto, moto la mani. Te whakaama me te whenao mo ia. Whakalau lotoa me he taimi ho loko toa. Mea me ke a ema mea mo ia. Meditate on Jesus. He ne wholofola, he ne ofa, he ne ngahi tāpuaki, he ne lelei. Te ni hanga bea lolombi e whai ngata a. Te ni hanga bea teke tōuri. Te ni hanga bea lo mia. Ai whiri bea moe ahi. Ke te mo wheao ma uai pe. Bea moe mama bea moe mooni. O i tāniti. What should I pressure? Marvel at Jesus. Meditate on Jesus. I will modify my life to Jesus. E whakamamau ki a te ia, e whakakaukau e whakamamau ki e o tua. Pe ko e whakatonu e ku mo ui, ki he eiti ko sisu klaisi, ki e ne wholofola he taiti hono kotoa pe. I will modify myself to Jesus. Tala noa ko he tohi kolose,
Ko mo ui pe he ko mo ui ko ia ave fufu ia kalaisi. Pai ke toi aha mea e koe te toi whakaasiasi a kewa whatapu ko se noa whaki i he tuka o sisu tapu mea moi. Te whakatonu tonu e umea hono kotoa pe ki he eiki ko sisu klaisi. Koe langi langi ia. Ka ko au te mateu teu. Koe taimi meu tonu ai langi langi o e tua. O si mateu teu ko to me kiki pe. Ai tamata ko mo fifine kristianeia. O kai mi peu ke ma o ai la mi to ka ma ho mateu teu. E kai mi ko ia. I will modify myself. Eu não vou fazer mamá o bem de because Jesus Christ. Se eu ei. O bem dono que tá o matar coroa aqui. Fakamumu asiso. Fakalau loto asiso. Fakamau mama o que asiso. E taimi o no kotoa pe. E kai te ke lau koe more taimi. E kai te ke whakatoka ngai koe. Ai pas, e whai ngata a, pia moe ahi ahi. Pia moe nā, pia moe ngahi lelei, pia moe ngahi manu ia, o lau e mamani. Kai te ke whakatoka ngai koe nau pas, pia nau tolu. Kino haa kotoa pe ia. Koe uhi he whakamomu a kalaisi. O whakalau loto a kalaisi. I will marvel at Jesus. I will meditate on Jesus. And I will modify myself to Jesus. That's how I will make sure that I am glorifying my God and also ready for the time that He is coming. Kawang kita pikir dan kita utur hilau mari mahu ni. Ihana, fakakolo ay kau hui. Leni usir, familia, fakamomu asiso, fakalau loto abe asiso, fakatonu tonu be, kai fakamamau asiso. Ai lau mari mau ni ai pe whakakakato e ne wholawhola tau inasi e monu e ne mama e mo e ne moni e wawhai tamai e mo e alo mo lau mari mau ni oi e me i mangi au maru kuru mātaha o himi kātai tu mea ki tau hima Io, amore atu, akoe ko maa mai e tau. Amore atu ke pai e pare ngā besi a tau viva, ahi ria ka tau toki i me. Au.
Tu
mau ele le yo la mi no ku mahu mo no kasani o mata o no koloa ai ha e ki kai ano kulo kasio mau lata ia o kasio a no fofonga e toki lata ia Amen.
eu estou querendo mudar aqui para mais ou menos e formalo. Mas o que é bastante formalo que eu estou agora né, que eu vou fazer na tal uma dia que eu assim a falar assim, não é a